Takbir pun berkumandang, yang bendera Islam baju dalam prasabi Allah. Nabi dipakai tangan tanda perang pasti kafir. Pada jauh Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya. Duyung perang Yahudi. Kafir kali berhimpun kaji gelonji kumpul Nabi Allah. Kafir kali berhimpun kaji gelonji kumpul Nabi Allah. Dendam Nabi Muhammad hingga nanggrong Madinah. Tunduk perintah Allah nuyu perang nanggrong Kurdi. Situn Nabi dalam perang nupendang agama Allah. Agama Islam tendang sayang kawafut Nabi. Nabi dipakai tangan tanda perang pasti kafir. Pada jauh Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya. Duyung perang Yahudi. Kafir kali berhimpun kaji gelonji kumpul Nabi Allah. Kafir kali berhimpun kaji gelonji kumpul Nabi Allah. Nabi maju dalam perangan ujang takut si kafir. Hamzah kali lakuan kiuran sampai tanya le. Budak Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi. Aduh kena pasang baju dalam prasabi Allah. Nabi dipakai tangan tanda perang pasti kafir. Pada jauh Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya. Duyung perang Yahudi. Kafir kali berhimpun kaji gelonji kumpul Nabi Allah. Kafir kali berhimpun kaji gelonji kumpul Nabi Allah. Ali bin Abi Thalib menuangkan juga pahlawan. Juga hana bandingan Zulfakar ngepenari. Sikap sistem kafir datang jilau sikat. Kafir yang pingsan sekalian Sayyidina Ali Allah. Nabi dipegang tangan perang pasti kafir. Pada jauh Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang